Ассалому алейкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем пешкаштон мекунем. Квартираҳои фурӯши, хонаҳо ва заминҳо аз шаҳри Душанбе. Дӯстон, навора то охираш тамошо кунем, ба видеои навори мо лайк гузорен ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар Корея мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо WhatsApp рӯй кунем. Мо дар видеои оянда реклама мемонем. خب کورس امروزه باشد 1000 روبل برابر است به 152 سومونی. از شما خواهش میکنیم که اگر امکان داشته باشید ویدیو نواری ما رو در ایمو واتساپ تون پادلیسا کنید. ما باشد نوار سر میکنیم تا آخرش تمام شد. این نرخ‌های خونه‌های ما با خبر شوید. مرحمت رفته. یکم خونه فروشی. یکم خونه فروش ما دوستان است که این دچای قرار دارد در شهر نورک در لبی دایره وحش قرار دارد. قریب که 5.5 سوتیق زمین است که دو در خانه کردگی تایره، یک تا زال، آشخانه، حاجتخانه، کخنی، حمام همش در درون همونجا است که دچه با صفت بالانکتی پروژه نوکتی آماده شده است که باسین، دیوان، کرسلا، کانسانر، ترمیز، یعنی که پرده های نو همه شرایط زندگی زمانوی همش کردگی است که دوستان بهترین جا است که لب دایره باسن، دیوان، کرسلا همه شرایط زندگی هست دوستان عزیز که سروشنا فروخته می شود. نرخش بردار 810,000 سومونیه که باز ارزان و معامله می شود که حجتاش 100% آماده و تیار است. وریانت های علیشی هم هست. میتونه پیشنهاد کنید. نمیدونم کوارتیر دارین، ماشین دارین، زاپرافکا دارین، مغازه چی پیشنهادی دارین در این رقماشون میتونین پیشنهاد کنید. دو تا رقماشون هست که 24 ساعت کار میکنن که دچه بهترین جدای. مرحمت رقمشون در پایین ویدیو هست. میتونید دیگه معلومات پرش گیرین. بیسیت کار نویس همش جای ماشین مونی، همش جای شاشلی پازی، همش قویدوی کانکریت نکردگی. مرحمت زنگ زنید. مگذاریم با دیم زمینی فروشی. دیم زمینی فروشی است دوستان. قرار دارد در ناحیه 5 در دهه میرزویان پیش ناسوسی 2. 18 سوتیق زمینی خالی است دوستان که زمینی هموار است که یک چند نمو درختان میوه دهنده شنودگی است دوستان که جوش جای نغز میگه جوش همواره که دوستان سروش فروخته می شود. نرخش 60,000 سومونیه که باز ارزان و معامله می شود که 18 سوتیق زمین دارد. و کدام شما اگر لازم باشه رقمشون در پایین ویدیو هست. ایما واتساپ دارن، میتونید دیگه معلوماتش گیرین. برای خونه کردن 100% می شود. مرحمت زنگ زنید دیگه معلوماتش از خودشون گیرین. شما اگر خالی زمینای فروشی داشته باشین که خونه، زمین، کوارتر چیزی برای رکلام در نمره ایما واتساپ روی کنید رکلام میمونه. مگذاریم با سیم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان. قرار دارد در شهر دوشانبه در پلی‌تکنیکوم در رایون سینو. دو خانگاه کوارتیر است که در دهم اوشونه قرار دارد. 45 کوادراتی متر آبسوی دارد. آشخانه، حاجتخانه، حمام، دیوان، تلویزیون، کانسانر، ترمیز، یعنی که با همه شرایط زندگیش تامین است که لیفت همش قاعده است که میتونید زندگی میکنید. آب گرم خنک، آتاپلین، ریموت هم ریموت نغز است. فروخته میشد با نرخ 270,000 سومونی که باز ارزان و معامله خوب می شود. در نزدیک خانه حجت‌های کوارتیر 100% بیشتر معلومات و تلفن، یعنی که بیشتر معلوماتش با تلفن و شما میفهمونن. مرحمت زنگ زنید. مگذاریم دوستان با چهارم خانه فروشی. چهارم خانه فروشی نزدیک حولگی است برادران عزیز. قرار دارد در ناحیه فیض‌آباد در پیش مازور گفتگی است که نزدیکی شهرهای راغون دوشانبه. همین خیر معلومات است. 5 سوتیق زمین دارد که 3 در خانه قطعی، یک کلیدار، آشخانه و حموم و بانیش انداختگی است که با گوشتی پخته برداشته شده است که دوستان ساختمانش نوپره است. خانه را میتونید پر پروژه دو اتاژه کنین یا که میخورین که یک تاژه کنین، یعنی که کریش دیگه کروش خودتون میکنین. فروخته میشد با نرخ 100,000 سومونی که باز ارزان و معامله خوب میشود. در نزدیکش میگه مسجد، مغازه، یعنی که راه کالونی شهرهای مثل راغون دوشانبه هست که جای نغز میگه آبسویت هم دارد. اگر که با شما را که معلومات بیشتر خواهین میتونید که در همین رقم زنگ ده بیشتر معلومات گیرین. مرحمت زنگ زنید. پنجم خانه فروشی. پنجم خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان. قرار دارد در شهر حصار در شهرک شهراره، یعنی که ارتباز.
Общем 6 сотиқ замин аст ки 7 дар хона андохтагӣ аст дӯстон ки 2 дар хонаи временкаш барои зиндагӣ кардан 100% тайёр аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш ремонти беҳтарин кардагӣ ва 5 дари дигаш хона қати калидору ошхона отдельно бо коробка аст ки деворшон уже бардоштагӣ аст дӯстон. Гирди хона полни худ маҳкам обсвед аст, ошхона отдельни ва қати ҳамомшам ҳаст ва якчанд намуди дарахтони мевадиҳандаи навниҳолам шунодагӣ аст дӯстон ки хайбо дигар маълумоти пурраша аз худашон мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 200,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. дар ин хона ҳамаи шароитҳои зиндагиша оварда мондагӣ ҳастанд, фақат медоред зиндагӣ мекунед. рақамошон аст, бештар маълумотша метавонед гиред. мегзарем ба шашум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар деҳаи гулбоғ гуфтагӣ аст ки аз дуруни шаҳр мега чанд қад дуртар ҳаст. Общем 4 сотиқ замини холӣ аст ки замине ки уже ҳамвора мега хай яъне ки истаракаш мега баландӣ аст ки мисол ҷои хонаандозиш яъне ҳамвор аст ва якама сангам ҳамахел хум оварда рехтагӣ астан бардорам хай бо дигар маълумоти пурраша мегирем мега ҷош ҷои нағза яъне ки природаи хуб дар ин гирдванаш уже одамо зиндагӣ кардесиям. нархаш бардорам 80,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. 4 сотиқ замини холӣ аст. агар ба шумо ҳамин варианту тоғир гардад рақамошон аст метавонед дигар маълумотша аз худашон гиред. марамад. мегзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. ҳафтум замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар лаби роҳи ғиҷова гуфтагӣ аст ки рӯпарӯи заводи якум рият. 8 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона қати як калидору ошхона ва ҳамомуш рехтагӣ аст дӯстон ки фақат фундамени холиш аст ки дар инҷа обсвет ҳаст. одамо уже зиндагӣ кардесия мега соҳибшон срочно мега ҳамин замина қати ҳамин фундаментош мефурӯше мега. нархаш 55,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. агар ба шумо вариантош тоғир гардад метавонед ки дар ҳамин рақаму занг зада муроҷиат карда бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. шумо метавонед хеле заминҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, квартира, мошин барои реклама кардан дар номери имо ватсап рӯйкунед реклама мемонед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бардони азиз, қарор дорад дар шаҳри ҳисор. аниқ маълумотш нест кадом ноҳия ё ки кӯча нагуфтанд узри зиёд аз худашон мегирен. 6 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона қати як калидору ошхонаш коробка дохтагӣ аст ки болош пӯшондагӣ нест. гирди хона полни худ маҳкам аст, даврӯзаи калон задагӣ аст, дар инҷа обсвет аст мега гирдваранда уже одамо зиндагӣ кардесиянд. ака мега сум дар кора ба ҳамин хотир ҳамин хонара нимкола мега фурӯшта мондем. фурӯхта мешавад бо нархи 85,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. агар ки ба шумо ягон маълумотш лозим бошад метавонед ки дар ҳамин рақама муроҷиат карда бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар имо ватсаптон подписа кунед ва лайкотон намонед. чӣ хонае ки ба шумо дар кора дар комментари нависед, мо албатта пешкаштон мекунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кулоб дар маҳаллаи Раҳимзода 2 гуфтагӣ аст. ҳамихел маълумот пешниҳод кардагианд. 3 сотиқ замин дорад ки 2 дар хонаву як калидору ошхонаш қати андохтагӣ аст ки средни ремонтам дорад ки срочна фурӯхта мешавад. кадоме ки харидори аниқа гуфтага бештар маълумотша ба телефон метиҳем мега соҳибшон, яъне ки суръатшон каме, фақат дарунои хонара суръат гирифтаган берунуш суръат нест. нархаш бардон 100,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега хона бо шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки медоред зиндагӣ мекунед. агар ки ба шумо маъқул бошад ягон вариант дошта бошед ки ягон маълумотша хоҳед рақамошон аст метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша гиред. 800,000 сомонӣ боз яъне ки арзони муомилаи хуб мекунем мега срочна сум дар кора. маърамат занг занед дигар маълумотша гиред. даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар деҳаи чорякорон гуфтагӣ аст. соҳибшон ҳамихел маълумот пешниҳод кардагианд. заминаш 3 сотиқ замин аст ки 2 дар хонаи временка ва якта калидору ошхонаву ҳамун банияшам отдельно ҳаст дӯстон ки гирди хона маҳкам ва дарахтони навниҳол ва обсветчам ҳаст ки срочна фурӯхта мешавад. бо нархи 120,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад.
این خانه در کجای دوشنبه قرار داره دوستان عزیز ما هم نمیدونیم. اگر که با شما لازم باشد رقمشون هست که میتونید بیشتر معلوماتای پورش از خودشون گیرین مرامت زنگ زنین. خواهش میکنم لایک و نمونه در ویدیو ما و با شما چی خونه که در کره در کامنت نویسید و البته جدا کرده با شما پیشکش میکنیم. 11 کвартира фурӯшӣ. 11 квартира фурӯшӣ аз сарбардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ поёни Корвон. Духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад. 42 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш, балкон, кондитсионер, термис, шароитҳои зиндагӣ ҳамаш таъмин аст ки дӯстон ҳуҷҷатҳои хона мега 100% аст ки сирошна фурӯхта мешавад, канализатсия ҳамаш ҳастае. нархаш бадан 230,000 сомон, яъне ки боз арзон ва муомилаи хубам дора мега соҳибшон. агар ки ба шумо вариантош тоғир гад рақамошон дар поёни видео ҳаста ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. шумо метавонед ки ҳам хали квартираи фурӯшӣ дошта бошед ё ки хонаи замин ё ки замини холии мошин барои реклама кардан метавонед дар номери имо васаб рӯй кунед. дар видеои оянда рекламаш мемонед. 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар пушти ресторани Саид мега соҳибшон ҳамихел маълумот пешниҳод кардаги ҳастанд. заминаш 3 сотиқ замин аст ки 14 хона, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ванна, кухни, яктага веранда дорад. отдел дӯстон азиз ки временка хонааш уже тайёр аст ки барои зиндагӣ кардан ва отделни бо хонам духтагӣ ҳастанд ки хонаи коробка аст, яъне ки сохтмонаш нопур аст ки хонаи навсохта. гирди хона ва полни худ маҳкам аст ва якчанд дарахтони мевадиҳанда отделна ошхона, ҳоҷатхонашам ҳаста. наздикиш да мактаб, яъне ки ресторан, яъне ки мағозаву масҷидам хеле чизо ҳаст дӯстон азиз ки хонаи навсохта, обсвет бе проблема мега соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. агар ки ба шумо ҳамин варианту тоғир гад рақамошон дар поёни видео метавонед бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, ин буд ки 12 эълони имрӯза доштем ки барои шумо омода кардем. шумо агар хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед хоҳед реклама кардан дар номеро имо васаб рӯй ки дар видеои оянда рекламаш мемонем. то видеои оянда дӯстон, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.